Oras, selamat pagi, bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malas suhurta, bui sisihan namin na siyam. Ijabe marianan bani panurang suguton, marhite rigapan sigano paribata. Paimay jalo hita, rigapan sigano pari, mertonggo hita. Puji-pujian terima kasih may sumbah kunur nami hubamu Tuhan. Das kubani ujung ni tahun 2020 sadaun. Ihap kun hanami tongon bagal ni pagkasomanyon ase buhay tongon merbuah tetap guluh nami marhite hatamu torangi huam apa pikiran nami ase saganjang nyaron tongon Tuhan makorhon puji-pujian apa malas nihur hanami makorjaon horja nami marhite Kristus Yesus si paluah benami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyam marianan badi panurang sogoton nabui isi sehanami hun GKPS si Bolga marhite hun nirigapan si Ganupari bata bani panurang sogoton hatanine bata nagabi rigapan si Ganupari bata sadarion Kamis tanggal 30 Desember 2020 sada aima natar surat bani Matius bidu 20 lalu ayat 20b nama katahon sonon tonggorma say na hasomanan kuduhani maganupari rosi rohni ujung ni dunia on gati tumang do bapenang hita manangar sahab atau pihata nama katahon sukses selamat sukses maham tene bani horjamu totu artini ai ma anggo marhasil ganup horjata tapi suku-sukun ni ai ma ati donani sukses kita ati donani marhasil kita ijon mabapainang ipatugu hatani ne bata nagabe tonah ubani susian ni Tuhan Yesus ibagas parserangan ni sanggah nalau takok ma Tuhan Yesus suna kuriatas on mahuma nagabi panotap bata ibagas parguluhan ta si Ganupari porini petongon langrap pakon Tuhan Yesus kita secara pardagingon tapi tetap do iya makasumani hita ibagas tondoi nama pasing. Nah, sonahado iya makasomani hita. Isobut tene tonggor na parlobe sa hali maningon do hapeni marhitegon ni mata ni hapor sayaunta. Buy hita mangidah bahasa tongondo nebata marhitegon ni Tuhan Yesus ibagas to dinapasing makasomani hita si Ganupari makasomani hita ibagas sangga susah makasomani hita sangga ibagas malas nihur makasomani hita ibagas bani panurang nagulap makasomani hita bani panorang siang niari makasomani hita bani panorang lugun niari makasomani hita bani panorang pariudan ibagas sa ganupan ay sada tujuan nine bata ay ma ase marhasil sura-sura nine bata marhitehon ni parguluhan ta totu anggo isukun mahubat ta sonari ahadu ukuran ni sukses bata ukuran ni ay ma menjadi aha nasinurahon nine bata ibagas parguluhan ta ahamagat ni sura-sura ni nebata marhitehon ni parguluhan ta si Ganupari ay ma ase haganup halak marhitehon ni parguluhan ta gabe susian ni nebata marhitehon ni namanjalo Tuhan Yesus gabe si paluah bani totu tugas on sedo tugas na urah tugas na borat doon halaniaha memberitahon berita pasal Yesus nadup tubuhin
gabe si paluah bani dunia on itongah-tongah ni halak nalang porsaya hubani Tuhan Yesus. Tapi porini pesonai borat ni tugas ni susian ni Tuhan Yesus. Tugas ni halak na porsaya i dunia on. Tapi malas mau hurta. Say na hasomanan ni Tuhan Yesus dohita ganup ari ibagas na makorjahon horja taay. Porini petongon dunia on lang mananda Tuhan Yesus. Porini pe dunia on lapetottu manjalo Tuhan Yesus gape si paluah bani. Tapi tugas taay pandilon taay maningon do merbuah, maningon do marhasil, maningon do sukses. Onjolan ni aha halani Tuhan Yesus marhitehon nito ni napasing makasomani hita. Artini ay langkap ini pita sangga igareja, langkap ini pita sangga ibagas partupuan, tapi ibagas sa ganupan guluh ta si ganupari, ibagas ganupan pargulmiton tape, ijamin na bata bahasa say hasomanan ni dohita ganupari. Ase aha, ase barang aha penani horjahonta, mga jamkon goran ni Tuhan Yesus, mga jamkon hasangapon ni nebata, mga jamkon idop ni hur ni nebata, ase marhasil ma nani horjahonta, ase sukses ma nani horjahonta. Natottu pakasomanion ni Tuhan Yesus, pakasomanion ni to dinapasing duha peni na maningon porlu totap jonam ibagas uhur pikiran sonay age hapor sayonta. Porini PHP ni bagi na masa, porini PHP ni bagi na terjadi ibagas perguluhan tahun terlebih saganjang ni tahun 2020 sadaon. Dingat kita ma anggot tanpa pakasomanion ni nebata sadetik gelah tanpa ihasomani nebata kita doma kaho janah mago kita. Asiporini pe nebata lang tarida age sipata nebata songon na daw, age sipata nebata songon na ibagas nagulap pangahapta ibagas parguluhan taon, tapi pakke mahita pardidehita parguluhan ta sadetik gilah lang ihasomani nebata kita doma pasti kaho janah mago terlebih ma talu hita mandopakun ragam ni hisap-hisap ni dunia on. Tapi porini petongon salinari nebata songon na dauh pangahapta, tapi tetap do ihasomani hita, tetap do pakasomanion ni bata ganupari ibagas ganup na masa. Porini petongon songon nagagal hita, porini petongon bagi-bagi hasusahan mandorap guluta, aseboy hita monang mandopak kon haganupanay, tarlubi aseboy monang mandopak kon COVID-10 sia sa ganjang tahunon, halani na ihasomani Tuhan Yesus luhita ari lopus ari. Ay maase bapay nang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Ipapake Tuhan Yesus dohumani. Porini petongon secara parakulaun, secara perdagingon. Lang tongon rapakon Tuhan Yesus kita. Tapi marhitehon ni hatani nagok ibagas kuasani. Maratup hatani nebata. Ijay matongon ihap kon hita. Pakasumanyon ni nebata. Lang pita ibagas horjat tasigano pari. Lang pita ibagas pargulmiton tasigano pari. Tapi das kubani roh ujung ni dunia on. Ijamin Tuhan Yesus, ijamin nebatado, tetap do pakkasomanyon ni hubata. Na ado artinya ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Lang tanggung-tanggung hapeni, pakkasomanyon ni nebata hubata. Ihasomani dohita sangka ibagas nasonang. Ihasomani dohita sangka ibagas pusok ni uhur.
jana ia somani do hita rossi roh ujung ni dunia on. Natottu ijon ma sihol takkas subata lang adong hapeni ari-ari ni guluhta lang adong hapeni panorang ni guluhta on tanpa pakasomanion ni nebata. Ay maase bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon do hapeni totap ahap kononta pakasomanion ni nebata asiaha ase argama humani batta hata na ipadas hubata sigano pari halani marhitikon ni hata ni nebata na ijalo hita na itangihon hita ganup ari ijay mahapeni lambin takas ahap kononta pakasomanion ni nebata bata sigano pari ay ibagas hata ni nebatado ipatalar humani kuasani kuasa pakasomanion ni ay ase ibagas seganjang nyerion pe tetap ma marhasoman hata ni nebata marhasoman pakasomanion ni nebata hita makorjahon horjata sigano pari jana terlebih maai manaksihon goran ni nebata nama passing in itonga-tonga ni pergulanta asi guluh tape marbuah jana maningon marbuah makorhon nama deyar itonga-tonga ni parguluhan tasigano pari. Amen martonggo mahita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Marhitikon ni hatamu na pondok in. Ipatakasam huban nami tongon. Sanin mabagal ni pakkasomaninmu huban nami. Lampitah bani panorang guluh nami sonari tumang. Tapi dasuban ni rosi ujung ni dunia on. Iha somani hamdo kanami. In matongon nagabi onjolan malas nyur nami Bapa. Makorja akon horja nami sigano pari. Makorja akon horja nama dear. Terlebih pasangap kon goranmu rosi roh ujung ni dunia on. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalama nami rapakon tonggo nami. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni hati ni nebata Bapa. Apa persoran ni tundu na passing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Horas mo bata ganupan, Bapay nang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Tetap mahita ibagas pagkasomanon ni bata. Terlebih, bani ujung ni tahunon, jana ibagas na mabotas tahun 2020 sadon memasuki tahun na baru 2022. Shalom. Horas.